COVID-19 ke so abor puthot India long rialong ke so phai ke bad ang the ke long pon. PHLC di samanong tu sekarihan se PS right wing pen phirang ke mai kang ni. Kreta gari along bukajan pulis satun pen ke ong dongkan ni ke nepon lo. PHLC di samanong tu sekarihan se PS right wing pen phirang ke mai kang ni. Vosek ni phai ke thom suri hini ra ingkoi ra pho ar ni lombajong constituency ke parlo di samala kha hini PHLC sekarihan se PS right wing klembang phua tumpen phirang ke mai kang ni. Alang li tumpen phirang ke mai ke pado pona theke non ke bangji vosek ni phai krisi ar ni $6 puthak chirok tok amai ke pado ponji apharman si solang do lombajong contents lapen di sama ahawara rata phan ke pachini pon lapente ongdung arat chitong dunji puta ningje laso cherok tok amaya hot ongdung PHLC tiripi klembang atumta chitong dunji pusi alang li tumpen ningje anparta kedamtang busik ni phai hini ani BJP racharia song pen degoi terang arong along mass joining ke padopona hot bangsuri ke thom abad PHLC klembang atum BJP along kachingbe tun puke aho kaliputa ningje ponthu lapente BJP along le chipa ogdun pusitami kebangji kilega porke PHLC asongsi haile ji puta PHLC sekari hanse PS right wing amai phu bimol terang lapen ari sang ho tumpen pherang ke mai pen pachini pon News Report Public TV Karbi Anglong. Usik tarik kethomarni padak niltum media korte dum hanang chahang nang ko kalam thikela pu enlo aprangsi Karbi Long Abirta lapen news fast lapen cut channel news berta kirim dum hang aprangsi nili hinpen kardom pajol kardom nilimen bimol terang lake nil lake niltum dak sikari hanse PS right wing president lo nili lapen nilidung do lake sekarian PS right wing secretary lo ala bangke organizing secretary ke alang li bangke spokesperson lapen niltum dolang la members korte do antome Pini chitong sarpensi niltum la bangso kibang jiarni tarik la bangso chiklo malo tarik crazy niltum la sekarian PS right wing pen awareness program ki bi ponji PHLC party pen lasi kado kawe la lumbajong along kido PHLC ka chinghon korte ingjir kethe kiding mate mangan kido elitum PHLC long kethe kiding tuman pasame niltum paswarni kachopha pondoji lasi tarik crazy arni bangke niltum ladak sikarihan PS right wing ahin pen si awareness program bi ponpo lasi an kadok ko banda niltum committee hoi pen nang chitong dun pet pu si ning thelo lapen atumi hep jong dikoi terang ronglong BJP atum mass zoning program ki bipon labangso alam tameni liya sa uthan ponpo labangso mass zoning program ki bipon gelake Karbi Anglong arat kethe geding PHLC songyapi tum anstami ning binang ne nilitum sekari hanse PS pen ke kedam tang stami niltum dak bangke BJP tum buke at sap uta niltum long nang chingbar do nabe athe bangke kedam tang hustami labuson BJP meeting ke bipo dunpo nani mudi ke lewang hustami dunlo mani himonto lewang hustami dunlo nani horo ke chua meeting na lang tum bipon hustami padulama bechoiri nani kusuri ki ron hustami dun bomlo hustami lapuan velo
kiduntang aprang kiduntang amuni tuman sinon bangke BGP Mars zoning bu amen ki irsi mapla arbak bor idet ti tasila bangke ning binang ne amuk APS pen si Pini BGP dun lablo BGP chingbe dun lablo bangke la bangke Karbi Anglong arat ke the geding APSLC ke ching honarat ke klemra pet sar ke the geding tuman asta menil tum komiti hoi pen lam klar ke chipi ke la pu heno la bangke ning binang ne dak bangke kaya teng thir kluk sidala la ben ke bangi MLA election stame ke damtang MP election arizala pena batsi niltum dak bangke APSLC pahai ponji lam nalitum tumi di ko terang ronglong APSLC atum phan BGP long mas zoning program ibi pon at ma suri bang suri ki thom si APSLC amunit ki joining dun ma chpa ogdun pa lamang ke lage ahokali athe dun la kedam tang ahut alang tum bidasing leng alang li election camping stame dak di ko terang ronglong pasutame helicopter ke bangi pa ahutame lasonak thaksi munit dun publo citodun publo sitame alang tum abut ki long tho bang holo ta zero pote alang tum sarkar cari lor pen cimat ha teng alang tum siki hai lap siki nang sitame hadak disagade ba APS tong masitame hosot MLA election tame alang tum long lipin madak nil tum sikari hanse APS tong tame long lipin laswang kang PS pli phodo alang tum ke asapta nil tum APSLC long bangke nangke phodun buke a chitti makona tanang lidunde lalaya tarik ini akor tarik ini arni tumi di ko terang rong masih program tak bilo mas zoning program stame hadak APS pen stame disagade ba APS pen ma di ko terang rong pen stame BGP pen APSLC sorry APSLC pen BGP dun lablo po lamang ke aho kali athe hadak harat pen inut bahini pen bu biar tak long ateng bate inut bahini wet sipu ba kisumana tum mangela pene lang tum kiju dun kelang dun ma amuk arleng thege baing to mane lason pene kichu hormugi roni to pula hailam karjudun kangtung ma kelang dun kangtung atum si lapu ini pu gidun stame idun ve ke bangke inun bahini wet si biar talong dun Fransi la media akorte dong se kardom pilo choro lo letum hanang kahang nangkok bangela pulo nilitum ladak lumbayong langsu sekarihan siap PS nilitum non awareness program dengji atare ke bangke hello tare ke bangke tare crazy sinilitum ka pathik nasila kadokowe ladak la lumbayong lo la lumbayong lo korte mate la IPSLC long lemra pet abang putuman stamina chetong dun sita chok manang chetong dun pu sining thelo pen la ke mo pen la lang literang sang pu son thak thak se la da ka PS bang ke la ke thege ding tumta ning binang ne nilitong da ke kaita arjap thip se do pen nilitong la da ke chu ke dam tang MP hosata me nilitong long ke asapta nang khodun de nilitong se high thor son se dong pen non se tamila MLA hosata me nilitong pahai thorji to se nilitong kache se do la si nalitom han sita la akorte dam sita me chetong dom pet po se ning thelo jalpo ke mukrang tera nanglitum media korte atom phanang chahang pen ke wang pot nanglitum phan chor par piglo nili pini lamthe paklang dunji bang ya tumi la dikoi terang arong along mass joining program ki bi pu alang litum ini ke budget ke penang an dobon la garia mokhata la punat hum phokya hum pharoi sibak la son sike bang amat si la punat bang ke hum phokya bang bong pen hum kep bak hum phobak la son si full ke thek dun long chok khali ka chirui si penang an ke adha 50% bak mui ke khali si chirui laplo Kereta gari along bukajan pulis satumpen ke ong dongkani kene ponlo. Lasonsi bu signify ke thom arnikang sam por 5 plia por malom NH39 atwar pialong. Kuhima pen nogang anatu kedambom ihom kereta gari along bukajan pulis satumpen kilang pangcim donsi gari tayar along homing koi akani lapen pangrumpet pen 18 kg 32 gram akani SP Sanjeev Kumar Saikia
SDPO Rostam Raj Brahma, SI Biplop Das Lapen Bokajan Ista Patumpen Cherap Dunsi, Keong Dungakani Neponlong. Kachingnang Cekabang Puamen Laki, Mujibur Rahiman Arta, Ninkan Plikep, Gari Registration AS 01D B5739 Lapen, Nagang Asor Pusi Pangthekpon. Bangsokani Hitialong Ador Mati, Anam Laki, Puti Inkoi Anduji Pusi, Raikom Sai Kiatumpen Than Pachinipon. Bokajan Pen Nilituma Perangke, Muhiram Teron Nangkelo Berta, News Report Public TV, Karbi Anglong. COVID-19 ke so abor puthot India long rialong ke so phai ke bad ang the ke long pon. La sonsi India long ri sonsi Delhi, Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, Lapen, Jaisalmer, Gujarat state along si COVID-19 ke so phai ke bad ang the ke long pon puta pachini pon. COVID-19 virus ake so ke long aphai non amat suri pli anamulok aphai COVID ake so onpon tanglo Lapen Ghontai ingkoi rapli ang bong bang trokep susi anapai COVID-19 aki sopen apran damnang lopusi Ministry of Health and Family Welfare ahinpen social media hongjai longpen pachinipon lasi kedo ketha kechokijun kachipang ther edji lapen social distance mati munit ke ong amulok along kedodun kachipa helo akinang sotputa pachinipon thu News Report Public TV Karbi Anglong.